Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Lineup, of course. Ita khelo la Hlaude Gupta. Lo inga ta khe ngulinka vele. Somehow no Dr. Joe Shiriman. Ai ta buya. Even then from there ta khe unza ke ya ko kwan phone le inga ta khe linka na makata President Maingan. Even then of course ta khe tela ipaparlani. Of course, ke sungla ta hlabula. I'm not sure if maybe swi hlamarisini ngopfu, okay? Because the 11th of February, if you want to have of course, Africa tsala this post. Of course, if you're gonna study, and as you can see, I'm so busy, obviously project nga yena yi ta ku next sweswi. So if you want to tsala ku lava nga ni ba hi ngoma ni ta va phakela na vona. Ngoma yi famba hi ngoma. Okay. That's what they wrote. Na ku mhaka leyi ta hlupha izange za yi hlupha because DJ Ben Mayengani ngomi ngitwa ta ku hi phorhisela beef the beef to tala ha ti kuma na le ka yena hi xitalo wa tsala hi fike hi vona fa tsala ku kahle leyi ya malembe magwinyana anga fambi yexe lembe leri hi bana botu wa hembe. That's what they wrote. So mhaka yi clear so isho sweswo hlawusikiza I fike expect a track leyi anga ta kha beef na Dr. Joe Shirimani ku nga ri ya DJ Gift ntsena because yes we know vele ka beef swin'we mara na Dr. Joe Shirimani ya ku yi beef hlawusikiza kwalani so lembe ri na ku ta ku ri lembe ro tika swinene to Dr. Joe Shirimani because already ni mu confirmele ku beef yi ku tem from President Mayengani and I sure who won leswi ni mu byela ku swona I sure who I swi nga serious swinene ku ya ku beef weni Dr. Joe Shirimani. Okay. So based on our updates, Dr. Joe Shirimani of course I kombisini ku track leya xikatawa le ayizi bifa munhu yo. Ayizangi ku yona yi bifa munhu hensi zi yi chingela no yi chingela yena Master Team nga mi switwini zi ka biti lama kumla. Kufana na ngoma ta mi nga ti cinca mi ku mi endla ti beef. Man tolovela n'wina tihloko ta n'wina. So don't change my words, don't twist my words. What I said, okay? Sharp. Thank you. Zi chingero hi kumeriwa khoni Master Tila. But mhaka loko hi landzelerisa timhaka ta le ku yi dyeni Dr. Joe Shirimani a risimu ra xikatawa vanhu va confirmini Dr. Joe Shirimani majority roles. Loko se ni ya cheka i poster leya ni yi postini na ka channel under the posts kwala ka channel a ma ngheni loko na ku vhota nkarhi wun'wana vanhu vekela a swi talangi but I do loko ni na ku vona opinion swa dependa loko ni vona ku mhaka leyi xinjhani so Dr. Joe Shirimani mhaka yi le ku mi dyeni la because ku na post ni nga tshama ni yi endla la last time loko ni yi cheka hayi mhaka a yi ri ku mi dyeni. So loko hi cheka as you can see timhaka hi teto a ni vutisini ku xikatawa yi vula mani Dr. Joe Shirimani. Number 1 ku Ben Mayengani, number 2 Hlawusikiza, number 3 both Ben Mayengani and Hlawusikiza, number 3 stepfather xa ku controla muti wa vanhu. A ni leswi Dr. Joe Shirimani yi kombisa swona ku hi video clip leyi ku ya yona yi vula mani xikatawa ni ta veka na link ka top comment ku mi kota ku yi landzelerisa video leyi so ku hi ti-votes Dr. Joe Shirimani vanhu va believe tano ku n'wina ka risimu ra xikatawa mu vula Hlawusikiza. Ni ta yi vekisa sweswo mhaka majority roles hi sweswo leswi vanhu va ku kombiseni ka swona kwala ku n'wina la a mi na Hlawusikiza ku hi xikatawa hi yena a zama ku se ta controla ka Limpopo Poison in other words la ku ri a nga weli kona o va xi ta xi famba. I tivise hi mani la kaya I think mani maybe ku vuriwa yona Murakapanda and stuff like that loko hi khela ndera sim so hi leswi vanhu va vulaka swona mina hi mina ku hi vanhu leswi va vulaka swona ku ri ku n'wina va confirm ku xikatawa n'wina mi vula Hlawu hensi sweswiwa loko se la hi nga fika ko sweswiwa
se hi kumeka hi kha hi vona hlafusikiza kha kombisa ku risimu ri ta vuya risimu DJ Benny Mayengani la hi kha hi confirm ku mi ya ku na munhu wene beef ni le ka hlafu so mi ya boa twice so swo lunga Dr. Joshua mani swi nge zi swi pfuna nchumu mi ta vavisiwa hi beef so a ni tivi mi swi endlisa kwini zaida mi lunghisa mhaka or na n'wina mi ya beef hi ku hina beef ya vava mani ya vava hayi a rezi dokodela wa hina hi leswo even then vele khe ya ka kokwana fonyo hinkwenu swin'wana vele ku a yi endzele murhangaphandle and stuff like that so ku yo hala ka channel ka Master T na hi voni swi ri kahle a ku zangi va ku ri na issue ya nchumu if you will in overall se na mina no hlamala hi level leyi kokwana fonyo yi nga fika yi endla ku apparently he was under fire after loko siyile ka murhangaphandle leyi na video leyi nga yi vona ya yindlu so na swi ni hlamarisinyana okay there is no need ya ku ni nga vona munhu a endla swa kahle ni sungula ku twa ku vava ku why yena a endla why mina ri ku endleni loko karhi ku endla mina why ni tsaka loko nda wan'wana ni kwata a hi tsakeni mina no titlangela loko ni ku a hi se tluriwa and that is my slogan xa mina ku a hi se tluriwa hi leswi mina ni nga tolovela ku swi vula so o twa ku se mina ta phikizana na kokwani Benny Mayengani ni sungula ku yeah guys come on comment ta n'wa tikhati a ni holovi na munhu un'wana wa neutral a na problem na munhu lowu munhu a humelela hi swona swi lavaka ene ku va nini a ni nga yi ku va xiyeni se van'we vanhu va ka Gaza o twa ku double story swo boha ni yi endla ene vanhu phela xin'wana hi xi endlaka hambi loko ni ta tlilaba leyi ni fike ni navela kun'wana ku hala Joni va nga endla swin'wana swilo ivi mina ku ni lava ta ku ni endla swo hundza leswi ni swi vona ku la Joni swi bihe kwihi so hi problem ya magaza loko o vona munhu a endla xilo loko o vona munhu a endla xilo o twa ku hayi ha n'wi tiva loyi a n'wi tiva a ni tshama ni vondzokela munhu mina kumbe ku vona munhu a endla xilo sungula ku ni dya munhu mali leyi a va ku a karhi a spenda i nikiwe hi Xikwembu why ni nga fika ni va na ti-problems ka loko munhu a karhi a ti endlela swa yena hi ku mali liya i nikiwe hi Xikwembu loko yena a karhi a hlupheka ntsakisi wa yena nhlupheko wa yena phela so ku ndleka yini kahle ka ni Master T la manjeni la na mina no hlamala yo yi ri attack-wini kokwana Chauke hi timhaka ti-remarks leti yi talaka kha yi ti kombisa hi ngo tlhe cheka ti-video tlhe teti a yi ti endli na murhangaphandle first laniwa fike hi twa laniwa hi fika yi kombisa leswi kwala ndzeni okay let's go se tluroma swo hi le santseni musa ne swi proper sweswo and then from there he posted this post leyi ku la yi nga hlaseriwa ngopfu kona kokwani Chauke ka ti-comments so hi fike hi wona of course hi fika yi tsale ku kokwani Mayengani mi tirheni na mina na ta ma swi tiva musa a hi se tluriwa proper things leswi of course yi nga fika yi tsala swona kokwani Chauke kwala so yi congratulate yi kha yi kombisa ku hayi no yi le ku teni tanihileswi of course a ku ri khale yi kha yi kombisa ku hayi no yi kha yi la ku aka double story and stuff like that i swilo leswi mi kha mi swi vona ku yi la ku buy yindlu and stuff like that hi leswi of course a yi kombisa hi swilo leswi yi nga hlaseriwa hi swona kwalawa ma vona mhaka leyiwa ku yi leyi swi tikombe na ku yi na vu-competition nyana sort of why fike ti include na yona like ka this matter loko yi kha yi congratulate ma yi twisana hi swilo leswi swi nga endla ku yi kumeka yi kha yi hlaseriwa kokwani Chauke kwala ma yona mhaka leyi so mara ni vo swa wrong mara ni la yi swi vula leswi tirha ni nga voni swi ma post la ni voni swa wrong hi swona yo vona ku no yi le ku teni proper things yi le ku teni yi le ku aka yi inspired so at least la ni voni swi na vu-competition yes mhaka leyi ya gagashi leyi ya ku ri competition kokwani for mi nga ku tumbela liya hi voni competition ti ze hi ku susana la hayi suka kusuka ya gagashi na n'wina liya hi voni na ku ri yo but this time around a ni voni competition vula ku ti endle swa vo vo ku la ku ti endle swa vo let's go kokwani Fonyonyo so loko ni vona kokwani Mayengani ma endla swa kahle mi twa ni vulavula hayi ku ri no va ku twa ku vava wa endle double story swa hi tsakisa ni ri Mtsonga leswiya ene swa ni kurisa ene swi ni nyika matimba ku na me swi ri ni nga kota ku fikelela ku yi endla indeed a ni karhi ni navela vhele ku yi endla since ni kha ni huwelela ku ni ta la ku endla double story ni la ku endla double story a ni huwelela ntolo i khale kwaku ni twise xiyimo xin'wana loko mi vona ni nga rhangisangi yindlu amahlweni mina a ni dyondzangi guys
ku tala ma swi tiva a ni dyondzangi ni munhu loyi ni ti tirhelaka hi mavoko so ku tirha ka mina hi mavoko ni fanekele ni meka sure ku loko nkarhi wa ha pfumela swa ha pfumela ni karhi ni kota ku printa mali hi nkarhi na nkarhi ni fanekele ni meka sure ku swilo swa mina swi tshama swi ri proper ni rhanga ni endla business yi ta ni pfuna ku ni va na mali yo ka yi nga heli evuton'wini hi vo tala va ri why a nga aki double story why a nga akangi double story o lava ta ake ku va mani va le ku akeni no a hi swona sweswo ni fanekele ni rhanga ni printa mali ni endla business loko business yi kulini yi ri leyi kulukumba yi ta kona ku ni pfuna ku ni kota ku endla leswi kulukumba a ni hi leswi mina a hi nikiwe ku hambana so ni kombela mi swi teka kahle guys ku loko hi posta swilo mi nga fiki mi swi cinca hina van'wana a hi na mavondzo wona halama lexi hi nga na xona i ku langusa un'wana munhu a karhi a humelela swilo swi va proper swi tsakisa swi va so wa vona swo fana na leswi a no tsaka ku va mina ni ri nexe na tsaka ku ingaku na un'wana wa rikwerhu a nga endla swin'wana ku nga ri mina ni ri nexe hi endletela swilo swi va kahle hi ri magaza na loko hi tshuka hi madecember hi vuye na vayeni va hina kha va suka lomuya kule hi ta va hi kha hi swi tiva ku yane va ku mi ku vonini le ka a Diamond Walk mi ku vonini le ka Ben Mayengani mi ku vonini aka Gagasha mi ku vonini aka Philani mi ku vonini ka Chavi CMC mi ku vonini aka mani sweswo tanihi sweswo swi hi tsakisaka leswiya and a hi phikizani hi vuloyi hi phikizani ku tirha hi leswi swi lavaka ka gaza a ni nge pfuki ni navelele ku un'wana munhu a nga humeleli no a me xikwembu mina na mina swilo leswi me ni nga na swona kumbe swilo leswi nga kona ni nikiwe xo xikwembu why ni nga ku loko n'wana a xava BM so ni nga fika ni ku dya hemba a di xavangi kheshe dya hemba ha BM ya jona wa hembe yo khomisiwa hawa i swa yena munhu wo ti endlela n'wana mani ni khensana na yena ni tsaka na yena loko swi ri so swi vula swin'wana hi ri magaza n'wana mani loko vuyele joni wa swi tiva na wena ku ri hayi sound leyi nga tala a hi mina mi nga ta ku hi Master T i lo humesa moya ka video a mina ni nga tlhentlhela ka mi ta tlhe mi twe tlhe ku ngo mi tirhisa ku ti-headphone kambe hi kwini hi na kun'wana la wa hembe yo khomisiwa hawa i swa yena munhu wo ti endlela n'wana mani ni khensana mi swi ni tlhe yi rhepeta kambe ku heyi swa ku kuma ku se gina se i khovoleliwa cawuke mpela va ka hina musi ka mi ni khovolela mu ku me ni vondzokela kokwani Ben Mayengani a no ti tsalela ku a hi se tluliwa i xilogeni xa mina vo tala va swi twa ku ni vulavurisa yi sweswiyani loko ni ku kokwani Beni na mina ni le ku teni a ni nga vuli ku ni le ku teni ku ni ta mi vondzokela kumbe ni ta mi dlaya hi vula ku ni le ku teni hi ntirho na mina swa ni naveta swa ni hlohlotela leswi mi nga swi endla hi mi ri migaza hi leswi a ni vula swona balo ni lunghiselixile jamani ni lunghiselinyana yeah hayi a ri hedzi vanhu va nga va lo catcha for whatever reason but i statement swa yona sweswo a hi so tleriwi the same way Gagasha ti vitana ku biggest boss hi side ra yena vele yes of course loko ri hola ku swi apply yes in terms of money so it's not the biggest obviously hambi okay and ku competition but I'm just saying ko slogan nje so yi tirhisa swona hi so tluriwa proper things ko va slogan nje mina swi tekisa sweswo na mina ni nga ta na story na slogan ku okay it's fine but yeah it's just a slogan mina na swi twisisa ni vona ku ri na xa rhongo lexi kokwani fonyi yi nga swi endla naswona yi attack-wini but this time around a yi nga ri rhongo kokwani fonyi ku ha xa rhongo yi nga swi endla no hi khe hi languta post or n'wumvo xa rhongo lawa kokwani Mayengani mi tirheni na mina na ta ma swi tiva musi a hi so tluriwa proper things I mean like a ku haxa rhongo kwani fonyonyo mi nga zi mi ti dlaya Master T approves ku haxa rhongo post ya n'wina yo fika yi catcha gaza for whatever reason hi leswo yo i mdani vhele khe hetela hi paparhula na video clip ni nga hi vona swi ti komba yi ri latest swi komba ingaku hi sweswi yi nga huma after jail and stuff like that koko a yi na time frame ya kahle but no swi hleketela na mi no hlamala hi video clip ya yona la vete ku ina nhlamba ku swa nti ku ta swi ndlisa ku Reds let's go I shall see let's go phone hey WhatsApp what me phale no or what bottle wona ma or bona no man samu ntwe man samu or what bottle tamla pa ta ni ko embe mutsi samu mutsi ke yo parlane ku ta jamgala lo sindu manoe umkhomio to ta jamugala umkhoma sindu manoe
loko ni twa xikwembu ni teki ne u to ta tamba we nga vula mun'we makokana ka mafana we loko ka mukhomi loko wa so njala as of head kona swi komba ku swi surround mhaka yo va yi khomiwini a ni to i vuleni misa lowa maybe swo fambisana hi ku yi ri loko yi khoma swo ndo hi vanhu wa ko and stuff like that so hi kona hi khe hi cheka a yi kha yi apologize swinene as you can see ma yi ri karhi yi titsongahata swinene a yi nga ze yi ri nyimpini like a yi pleadini ku a yi wrong se papa rona yi kha yi tirhisa nhlamba ya yi kulukumba swinene yo ka yi nga vekeli ka ntuni ni ta yi vekerisa ku yini tani kha ni tsematsemini apologies but ngoya yi kha yi pleada swinene ku yi ri sorry to papa ri lani ya kha ku yi miyela like swi tikomba a hlundzukini swinene vana mhaka leyi so loko swi teta it's a problem loko ri mpela i nga yi fika ka this level because phela swi fana na tsotsi swilo leswi mi fika mi swi twisisa titsotsi te hi vona ku ti ndla ti-crime eventually va khomiwa or ku endleka swin'wana vo so loko ku ri va ri lani it's more like this yi attack-a vanhu hi ndlela lava kha kombela ku rivaleriwa it means siku rin'wana hi nga hlangana munhu loyi a nga ka level ya yona ivi yi biwa swi nga ha tsakisi loko swi yiza swa ba swin'wana yo hlangana wun'wana wo kota ku fana na yona so it might be a problem so hi mhaka paparolani a ka ze ka ha na advance nchumu hi updatesa sweswo swi tikombi na ku a ku ze ku na change leyi hi nga ta yi vona so hi leswo loko ri amukeza subscribe na kombela mi tlika subscribe